sungai tu ina whatonu Reverend Alta Palemia tau i. O le taitei fono le ekalesia whapotonga Kirisiano i Sano. Loa fionga i ko Vancilio Australia, le fionga i a Miss Sam Moist. Loa fionga i le au malu o le malotu tu otasi o Samoa. Loa fionga tu i maleli whano vale toa soala uvile lua Malmasiof. Tai o atunu tua oi wa vea ma tātou pāanga. Loa fionga i le li pāremia o Samoa, sus fono o le pāremene, ma lo whaalo ngia, alii matamaita. E ia te au rea watele, ma le nei mawalunga. I lo utulanga o le fonga Fetalai, o le fono au whaitula fono a Samoa. E whaafeiroa i aloa i atua i lo utou mamalu, i le nei sauninga whakatoa. O te whakalofa aloa i atu fōi, i laua fionga i le kōwana sili o Australia. Malau au malanga mamalu e tusai malau tō urua i asia sina mai i Samone. O lo utou a fio mai le so, ua tangi ai le whainga wou, ua tausanga i le vao Samoa ma Ausitalia. Ua whawaina i le vale lei fi whaalo aloa. O la tātou tala whasoropito ngā luenga whai whatasi. O le whetausi ai. Ma so o tanga vāvala lata o tātou tangata. Ma whai ngā malo ua silia i le 5 ma le 5 tausanga. O le so, ua tātou patipiti ai ni la sanga maoa e tōru. O le whama ina o le poloketi, o le toe atina ina, o le nofoanga atoa o le palemene. O le sauninga o le tala ina, o le ofisa fou, o le fono au whaitula fono. Ma le tatalaina o le maota malolo fou o suis fono, le maota o luaftasanga. O le nei sauninga ua tūlanga ese lona tāua. Tāluai ua whātaunuina i le taimi, o le whāmanatuina o le onos furma le whātausanga, o le tūtua tasi o Samoa, i lona malae tāua, ma tautaua i tia whau nei, o le malae pa ia ma mamalu, a ua o le nofuanga na udua i sisi na ai le fua o le saulotonga, le tasi le awhiva se lau onos furu ma le lua. Ua tala whenga ai tātou whatasi tia whaunei. E le ngata o tātou whatasi ai ma tātou malo whaalo alongia, ai o le mamalu o Samoa ua tala mai a ao. E mori mau le nei taunu unga tāua ua ausia e lo tātou malo. O le sauninga i le so, e whamanatu ai se aso tāua e lo tātou tala whasorpito. I le tausanga e lua afes furu ma le lua, na afio mai ai le kōwana sili o Australia i le nā taimi. Lana afionga mamalu ia Dame Quentin Price. Sa avea maulua i malo whaalo alongia tau aloa, mai se isi atunu. Ua saunoa i tutonu o le palemene o Samoa, talu mai le tolus furu tausanga. I le nā whainga malanga, sa whailoa i Australia lona lango, i le toe atina ina o nofuanga o le palemene a Samoa. O le latou mea alofa, a wale whamanatuina o le 5 tausanga o le tātou tūtuatas. O le aso, ua tātou mori mawina ai le whātaunuina o le nātou whamamau. Whape ai ma le tātou whainga pāanga masani. O le whanga solonga mai e o mai le aso, sa whetai ai malui tau. Peitai o le puru nau, ngā lulue whātasi ma le tūtū mau i le whaamoemoe, ua tātou tau nuu mai ai i le nei la sanga maoae. I nei vai aso ua tuana i atu,
e toa tele i lātou sa ngā lulue ma le le wha longo tinga. I le ao ma le pō e tā pena le malai manofoanga mo le sauninga i le so. E whai ailo leo ma fonga anga o le pale mene o Samoa. O le whai ngā malo ma tangata anu o Samoa o te wha leo ina ile a nganga whaafitai tele ia i lātou uma sa tofu sao i nei ati nai. O le wha maina o le nei polo keti ua o fiai le whausiaina o le malu ma stepu fou i fafo o le whai te toa i luma o le maota fono. O le malu lea i fafo o le urufale ai le maota o le pale mene o ala ta avale tau le whai te toa. Whātasi ai maala e whai ngofi ai o na taunu le maota le mamalu o tangata e iai o lātou manaonga whāpitoa. O nei ngā luenga ua mauaini no fuanga e whai ngofi ma saonga le mu mo tātou tangata uma e asi mai. Ma mori mawina tau alumanga o ngā luenga le pale mene. O le poloketi o le malu i luma o le maota, sa tu sia le ata ma mata i tū mai le amatanga e le kampania Grammar Asia Pacific Limited. Ai muli ane ua whātautaia le mata i tuina o le ngā luenga e le mata ngā luenga o ngā luenga e la ua inga ma ngā luenga te. Ma o le whātinonga ngā luenga sa whaia le company ale All Electrical Company Limited i se tau e tusa ma le 5 miliona tala Samoa. O le aso whailonga inai le sauninga o le tatalaina o le ofisa fou o le fono au whaitula fono. E au fiai le wha mai ina o le whonga whale mua o lo iai le potu fono tele. Potu fono a komiti ma ofisa o le fofoga Fetalai. Whailau tusi ma le au whai ngā luenga a le pale mene. E ui lava o le ofuafua le wha mai ina atoa ma whapena o na tuina atu le ngā luenga i lona mai ai i se taimi o i luma o le nei tausanga. Ai peita i ua mātou fia lava e tatalaina i le aso ma avea ai o se vaenga o le whamna tuina o le tūto atasi e le atunuu atoa. O le nei poloketi o mawhai o na whataunuina e tawala mai i le lango ua sili o na maualunga le malo au se talia. Mai o mai le so ua whaaluina le tusa ma le toru se fulu tesi ma le 2 miliona au se talia ma e tutusa lea ma le 5 se fulu ma le valu tesi ma le 2 miliona tala Samoa. O le ata tusia ma le mata i tuina o le ngā luenga sa whaatino e company ale Alexander and Lloyd Australia Limited. Ai o le ngā luenga o le whausiaina ua whaataunu e company Reeves International. O mātou mita fo i lava te tala lo ia le maota marolo fou. Ua whaingoina o le maota lua whatasanga. O le nei poloketi o se fuafuanga le whainga malo o lo tū le foe. Ina ia tuina atu se avanoa tala e lai whaale anga nuu. E tala whenga iai a wale lango atu i ngā luenga. E whenga iai ma le pale mene pe ataua fia. Whape ai masauninga le atunu. Ua whaingoina le nei maota e mana tu ai ma whaalo alongia ai pele Afioga ia lua whatasanga kalapu. E tusa ai ma Lana tautua i longa sa ave ai ma fofoga Fetalai mua o le pale mene o Samoa. E tusa ai ma le lava tūlanga e whaamawina le loto whaanga e tia i le ainga o le Afioga ia lua whatasanga. Ua taoto mai malai e tusa ma la lātou sao mātango fie i le whātotonga ina o le maota lea. O la autu lango ua tarisa paia whaafatu ele ma o le atu maupea lea a vea ma vaenga o le ngafa o le nei fale a watu pulanga whai mai. O le maota lua whatasanga sa whausiaina e le company ale All Electrical Constructions Limited. Ma sa whatupeina e le malo sa mo i le tau
lua tesi ma le valu miliona tala Samoa. O le nei poloketi atangi ai le au lelei o mamanu, ma fausanga o fa atufunganga Samoa. Ma ua whapena na lango atu iai le pitola au taua le palemene. Ua mātou fia fo i e wha mawina o le maota malolo, ua fuafua e wha maeina atoa i le vai aso lona lua iuni i le tausanga ne lava. I le wha mae ai o nei ati nae, o le vai ngā alualu ma mao sa iai mo le toe ati na ino no fuanga atoa le palemene o Samoa. Lea ua tini tau nuu e ala lea i le toe fausia ina. O le malu iluma o le maota fono, le ofisa fau o le fono au fai tula fono, ma le maota o lua fatasanga. O tūlanga sili o na tā ua, o nei ati nae ua le na oni fale. A wa o lo atangia mai ai lo tātou pulu nau fatasi. Ina ia wha amalosia le wha temo kalasi. O pulenga ma le maua o avanoa e le mamalu lautele, e mori mawina ai ta urumanga wha pale mene, a wā tangata uma o Samoa. O le avea foi ma whailonga tu mau o le whainga paanga, ma le whainga uo ua mausali e Samoa ma au setalia. I le tātou pati ai o le neila sanga mawae, a o whamana tuina le ono sifun ma le whātau sanga o le tātou tutotasi. Tātou te whaaftai ai le atua, e tusa ai ma Lana taitainga. Ma whamanuianga i lunga o Samoa. Ma i lātou uma sa tofu sao mai, i le poloketi o le atina ina o nofuanga o le palemene a Samoa. O te whaaftai atu i lo o tautala ao mai, a tātou whaatasi le nei aso. Whaaftai tele.